السلام عليكم خاوتنا، واش راكم؟ ان شاء الله راكم بخير. خلونا من التوقعات اللي درتهم. اليوم جبت لكم فيديو على المدرب جمال بلماضي كيف كان يتعامل مع الصحافه والاعلام الرياضي. تفرجوا هذا الفيديو وراح نتكلموا عليه ان شاء الله في الاخير. À la place de qui? Attendez. Vous Boudaoui à la place de qui? Donc, un joueur à 0 sélection, qui n'a même pas encore joué avec l'équipe. Mais c'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Vous allez quand même pas m'apprendre le métier d'entraîneur. Vous avez, évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées. Vous avez abusé, plus qu'abusé, dans cette, c'est même plus de l'analyse des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré, et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Le jour du match اخينا الموالف يخرجنا التشكيله هذا اوكي عنده ممكن واحد خاين البلاد بيسكو ça c'est une transition c'est une information مهمه جدا وصارت ديجا في دي ماتش تري امبورطون ومازال يديرها وفرحان عليه فرحان راه عنده لافورماسيون سي اون شوز عنده كان انتر كيمي جي با اون دو دير خبيث راه يعطي له لافورماسيون. What's you are his lawyer? I'm just asking. I mean, what's this question, my friend? We are playing a semi-final. We are playing. You are from Nigeria? Yeah. From Nigeria? You have your coach in front of you. They played a great game, a great cup, and you are talking about these things. انتم مشكلة. انتم مشكلة. تكذبوا وتقولوا مشكلة. انتم مشكلة منكم. لا ليش لا؟ Okay, I will show you something now. This is. هذا كذوبة. هذا misrespect. La semaine et aujourd'hui dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie vient de l'Europe pour vous jouer une qualification. Il comporte que la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai pas compris. Ça veut dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie est hors de l'Afrique. Attendez, ma question m'est Vous devez rectifier cela. Je vais vous répondre. À moins que vous faisiez un monologue et dans ces cas-là, on a gardé. C'est que je suis choqué. C'est que je suis choqué par le temps s'il vous plaît. Je sais me débrouiller. La question, il va pas de problème, je vais me débrouiller. Donc c'est quoi? C'est une question ou c'est un monologue? C'est une question. Alors laissez-moi répondre. Déjà, le ton que vous employez pour un journaliste, c'est ça qui est peut-être choquant. Déjà, il faut savoir poser les questions, parce qu'il y a des questions et il y a des agressions verbales. Donc là, pour moi, c'est une agression verbale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'ai même pas compris votre question. Je suis en train de dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez, je suis en train de dire, quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie y compris, c'est un contexte particulier. Il est où le problème? C'est quoi le souci? Je comprends même pas, c'est quoi? C'est peut-être... Les coachs, on note des similarités à la disposition des deux équipes. Est-ce que dans ce cas de figure, on peut s'attendre à des changements pour ce match? Vous voulez que je vous donne mon équipe? Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous voulez? Donc Vagué à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gay. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldé, Nyong et Sarr. So a terrible behavior by one of your players, Rami, and he took Zaha's hand, slapped his face, and fell on the floor, trying to get him sent off because he was already on a yellow card. Do you think such behavior is acceptable at this stage of the tournament? And have you seen that? Have you spoken to the player about it? I'm not really sure that is the place to talk about these things. If you try to put pressure on us, it's not the right way. Try to win in another way, not such in this way. Not good. There is ref for that. There is the VAR for that.
and it's not your job to talk about these things. خوتي كما شفتوا هذا الفيديو صح تحس باللي جمال بلماضي من البدايه للنهايه كانت عنده مؤامره، اعداء، هكا نسميو اعداء النجاح. انت كي تشوف اعلام ما يقدرش يذكر اسمه ويزيد، احنا نقول يزيد يحوس يكره الشعب ضد هذا الانسان، هنا تعرف باللي الاعلام تاعنا راه تحت الصفر. شو تحت الصفر؟ تحت الصفر. دونك انت عندك اعلام لازم توصل رسالتك، لازم تتكلم بطريقه نزيهه، بطريقه احترافيه، ماشي تستغلها لامور شخصيه ولا تصفيه الحسابات. كما نعرفوا هنا في الدوري الجزائري عندنا اشباه الاعلام واشباه الصحافه يمارسوا المهنه تاعهم شغل تصفيه حسابات، ولا يمارسوها شغل احنا نقولوا بيزنس، تجاره، يحطم لاعب، يحطم مدرب، ولا يحطم فريق، ولا يحطم رئيس نادي. علاش؟ باش يجيبوا رئيس نادي واحد اخر، ولا يجيبوا لاعب ومدرب راكم تعرفوا باش يديروا معاه. هذه معروفه احنا عندنا في الجزائر. دونك ولد الثاني راها في المنتخب الوطني، متاسف منها، وهذا المنتخب الوطني اللي شرفنا. لما دابا نشوفوا اعلام يكون نزيه، اعلام يكون محترف، اعلام اللي ينتقد نقد بناء، ماشي اللي يكسر ويحطم. علاش؟ باش يدير تصفيه حسابات. شفنا مؤخرا واحد الصحفي ما تقولش اسمه دار احنا نقولوا كشف ما باليش قيمه العقد تاع الناخب الوطني المدرب جلال بلماضي، شحال احنا نقولوا يخلص وقيم سمك. علاش نشرها؟ باش يكره الشعب، باش يحوس يكره الشعب. شوفوا زعما هذا فلان اللي قال لكم انا نخدم مع الشعب الوطني، ما باليش انا اللي نخدم غير هكا. ما تدخلش في الراس هذه. احنا نعرفوها في العالم كاع، نعرفوا باللي المدرب كي يمضي العقد تاعه، العقد الاحترافي مع منتخب ولا فريق، يذكروها في وسائل الاعلام ها شحال القيمه تاعها. احنا نقولوا في البدايه كيفاش دروك تطلقها في الوقت بالذات هذا. علاش؟ تصفيه حسابات. نسال الله العفو والعافيه، والله يهدينا ويهديكم. نتمنى ان شاء الله مستقبلا تكون عندنا صحافه نزيهه، اعلام نزيه. خلونا من تصفيه الحسابات. وفي الاخر خوتي نشكركم على المتابعه، والله يصلح الحوال، والله يهدينا ويهدي الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم.